komi pullo mo ɓi pullo. Pullo mo Fouta Djallon. Pullo ka nene. Pullo ka baba. Yette Balde et Yette Dieng ɓi dimo. On est la chair de nos ancêtres. Peul à la beauté sans faille, mais qui se fout du paraître. Be kusukaɓe lollirɓe gimɗi hino wiye Slam El Haj Oumar Balde EOB et Mohamed Dieng DM hiɓe noddire dime d'Islam ko foluɓe kawrital Afrique yankewal e aduna yankewal e ko yowiti e gimɗi Islam. Ɗi gimɗi no wiye Islam ko kanɗi tawi men hari meɗen ka duɗal organisoɓe concours ari tawi men ton ɓe waɗi min yi min tawi ɗum ɗo no wela men min natiri e mum doy ha hande ko min fewndi ɗo. Concours kadi national organisama on non kadi min fooli min woni aramɓe min yehi kadi Éthiopie fi concours d'Afrique ari pays ji boyi hino moɓotiri ton ɗon kadi min fooli min woni aramɓe min yehi kadi ka coupe du monde Belgique ɗum ɗon kadi min woni aramɓe. Men dari men tawi ɗum ɗo no wela men ko nder ɗum ɗo men faala gollugol men waɗi doole e mum men gollidi. Notre plume est sainte, mais n'a aucune pudeur. Nos mots sont magiques, ils apaisent les cœurs. Notre duo est beau, on est des frères. Dime d'Islam, c'est notre famille et on en est fiers. C'est le destin qui nous a réunis pour ne faire qu'un. L'Islam nous unit et maintient ce lien. On n'est pas qu'amis, on est des frères de vie. Dime d'Islam, c'est notre famille, mais des weltori. Sikki ko ɗum ɗon kadi jeri ha men fooli ko tawata kon kadi ko men ɗiɗo haray ko dooleji ɗiɗi moɓodiri nokku gotum ɗum ɗon kadi no wawi guerde ha men foola ko ay piiji. Donc hande fuɗɗiɗo waɗugol Islam mo ware ko yo wakkilo e mum si tawi mo faala andegol e mum si tawi mo faala neɓugol e mum. Fewndo hande ɓe heeɓi teddungal e mum fota e ɓe nodditi yiɓɓe maɓɓe ɓen fof e hirde ñande 17 ndu lewru ɗo e o nokku nodditeɗo CCFG Centre culturel franco-guinéen e nde gallure Kaloum. Are min fodi on welo fota ñande 17 ndu lewru avril ɗo. Aray mo kala ƴettu tikeji mum ɗin mahin fotto en ka centre culturel. Ko piwum ko gandiraka non. Donc are hino satti seeɗa mais no arde seeɗa ala non ko ɓurata me welde kadi wangal teddungal ngal men heeɓi e mum parce que menen wonini 10 ans que meɗen wadde ɗum ko ɗum ɗo to woni golle amen ɗen. Allah jarama men waɗi piiji buy, Allah jarama kadi meɗen faala waɗugol piiji buy. Menen ko men hiyata kon ko ɗum ɗon men labinta men winda parce que himɓe ɓen si a ari ni tun ayni ɓe acce waɗugol ɗum ɗo ma ɗum ɗi piiji ɗo no waɗede ñande be ñande ɓe hiide ɗum sa windiri noon no labira hara no ɓe darirta noon hara no wela ɓe ɗin piiji ɗon ko ɗum ɗon ɓurata natugol ka hakkille maɓɓe wona nder ton waajoɓe ɓuri ko si a ari ni tun yiɗa sonkana ɓe ma yiɗa haala piiji goo ko fi ɗum me waɗanta ɗi gimɗi ko fi yo piiji ɗi yo himɓe ɓen andi piiji goo hino waɗede duwa ka waɗede. Ngam yoɓe hewtuɗo ɓe fotti e caɗele ɗuɗuɗe kono wi'i maɓɓe ɓe miiji naɓugol ɗi gimɗi ko muuti. Si yimɓe ɓen ganda fi mum eta on kadi ma producteur ɓe ɓen ɓenna si min waɗi buuɗi e nder ɗum ɗo no gasa men hettataɗi donc yimɓe ɓen ko kara han waɗirta buuɗi e hoore ɗi gimɗi donc meɗen mari ɗin probléme ji ɗon kadi wono fiiɗi concours ji hari si tawi hara meɗen fokkiti nokkugo ko kara han min heɓire no coggu sodugo coggu biye min haylotono ha si min heɓa fi mum. E fewndo hande ɓe ñeñiɗi gimɗi ha ɓe watti jannude ɗi ko ɓe yaari wo e nder adunaru ndun. Ka min fuɗɗi tun j'articule ko yimɓe waɗoɓe gimɗi ko ɓen holli men ko honɗum woni Islam donc hande menen kadi ka min yaari wo e nder aduna on meɗen waɗa atelier ji fi wallugol fay koye janɗuɓe mokko baɓe. Comment? La parole, elle est vicieuse, capricieuse, mais précieuse. Elle est vitale. C'est la nôtre. Elle est l'apôtre de la mémoire et pour nous sortir du noir, elle est à nous ce soir.